Ka Kebanjaya ka Al Nassr ya Ornado menta kamit haga jine kaya ka final ka Asian Champion League 2 Persya ka Gamba Osaka. Bat ka jine kaya menta kamit lada ka Al Nassr kan yukhur ka trofi haga Asian Champion League 2 kan saderu ka trofi ka bakongsan ka ban ningkong tam jong Ornado haga klub Al Nassr. Ka jine kaya kan sedang haga por cutaway sipawa menmit kumta ke jingre kai kan sadai ke bai tenadba namar ke Gamba Osaka ke badairu ka klub na Japan ha ka bangin sai I menta kamit manoban yukur ya ka trofi ha ka Asian Champion League 2 bad lada jabak Al Nassr kan yukur ka trofi menta kamit bad lada jabak kan job lane kan ya khaja ka damak hak arpoi tere ka jingre kai ha ka Saudi Pro League kumta tang hakine ki Arsen nilekai Arsen mi madan ke Al Nassr kan sakur sendon artri ki trofi menta kayom na kamenta jong tugu parlok ba shapej football lingbao epic sport lingba kaling ngan sabu apo comment section jong kane ke video kum taru ki kermen ba Ornado haka klub Al Nassr un sayo khur be jaka trofi menta kamit haka Asian Champion League 2 Bat haki dik snem ki baladep haka por ba Ornado udon haka klub Al Nassr. Bun ki final ki bag Al Nassr klamatik jing syarem. Henry kermen ba menta kamit ka Al Nassr kan amleshu yak ba bakla. Haka jingelam jong Jod Jesus kum kuch ka klub Al Nassr. Kumbau Jod Jesus ulai lamek Al Hilal syabun teli ki trofi. Kermen ru menta kayom haka jingelam ju kuch un sayalam yak Al Nassr. Ban khur khamtam ya kini ki artli ki trofi tengin saki menta kamit ya ke jine kai ka final Asian Champion League 2 kaban sedang ha kapor cutaway spawa kabadang dei kapor ka biang bahan na kamta jongi ban page football kublai sibun